Hello. Dito nga composition ko kat kinompos ko di last year so nga tata padasat man nga tukaran iti ukulele. Di last year nga min kat gitara ti kinamit. So here. Sidong ilay insali sali dong may dang ay sidong ilay insali sali dong anak mi anak mata suru-suru ingkay dunga agadan ingkay igan tawid yuday ta ingkang maiten adalan nyo iagyaman naida na magimbagan dagkaman manlong kabasitan apresyar ang grasya na impapuswan sursurwan nyo dagpagkumbaba